tukwifurije kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Mu gihugu cy'Ubutaliyani nta kindi cyavugwa, Inter Dome yageze ku mukino wa nyuma wa Europa League. La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira ati grand finale. Inter ikaba yagezeho itsinze ikipe ya Shakhtar Donetsk ibitego 5 byose ku busa, 2 bya Lukaku, 2 bya Lautaro Martinez ndetse n'igitego kimwe cya Danilo D'Ambrosio. Nyuma y'imyaka 10 itagera ku mukino wa nyuma wo ku mugabane burayi rero ikaba yongeye kugaruka ikipe ya Inter Dome izakina na Sevilla ku munsi wa gatanu. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwira ko umutoza Stefano Pioli ndetse na Zlatan Ibrahimovic rwose rugeretse, akaba rero umutoza Stefano Pioli w'ikipe ya Milan yamaze gusaba Zlatan kugaruka ku munsi wo kuwa mbere bakazatangira imyitozo pre-season yo gutegura saison nshyashya. Rero akaba ari kumukiraho presse yo kugaruka mu myitozo, kandi Zlatan nta nubwo aranangizanya n'ikipe ya Milan kumenya nimba azongera amasezerano kugeza kuri ubu. Affaire à suivre. Corriere dello Sport yaratubwira ati Roma yanjye mu bikomerezwa. Ni nyuma y'uko rero AS Roma ku munsi w'ejo imaze kwegukanwa n'abanyamerika rero Dan Fredkin akaba ariwe boss wayo rero akarayiguze miliyoni 591, umukono ukarashyiriweho irandani ku munsi w'ejo rero byamaze kurangira. Akaba rero Fredkin avuga ati Roma yanjye rwose ugomba kujya mu majeya, ugomba kujya mu kipe akomeye cyane, bagiye kwiyubaka rero mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma uyu mugabo akavuga ko agomba no gutura mu mujyi wa Roma kugira ngo yegere club ye mu by'ukuri agakora ibitangaza ni ikipe ya Roma. N'ukuri ndetse tukazareba ikinyamakuru Tutto Sport cyo cyatubwira ati Gonzalo Higuaín arimo kubloka Juve rero ikabashaga kwiyubaka ikazana rutayizamu yaba Miliki Eden Dzeko cyangwa Raúl Jiménez umwe muri abo. None iyi projet ishobora kuba itari bushoboke kubera ko Gonzalo Higuaín yamaze kubwira ikipe ya Juventus ikatayivamo kuko atahara umushahara hembwa, akaba hembwa miliyoni 7,500 by'amayero ku mwaka. Amafaranga ye rero agomba kuyarya kugeza 2021 cyangwa se bakamwishyura akagenda ubu ngubu. Quotidiano Sportivo iratubwira ku matransfer, iratubwira ko Juve yifuza kugerageza kureba ko yabona muri Isama Luis Suarez. Iki kinyamakuru kikatubwira ati byashoboka mu gihe Douglas Costa yamaze kumvikana n'ikipe ya Manchester United akagenda, amafaranga yagurwa Douglas Costa akari batanga mu ikipe ya Blaugrana kureba ko babaha rutayizamu Luis Suarez. Affaire à suivre. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyatubwira ati Paris Saint-Germain ifite icyizere cyo kubona ticket bwa mbere mu mateka yo gukina umukino wa nyuma wa Ligue des Champions. Akaba nanga ikipe ya Paris Saint-Germain ibingibi birabigeraho ari uko yiringiye bitabaho Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar ndetse na Marquinhos irabakeneye cyane uyu mugoroba, bega ntigeze bakenera umunsi nibwo bakeneye kurushaho. Ikinyamakuru Le Parisien cyatubwira ati Paris mu nzira zijya ku mukino wa nyuma, ati rahabwa amahirwe kuri uyu mukino kuri uyu mugoroba wa Leipzig. Hanyuma kandi uyu munsi akaba yiteguye kuza kubanzamo abastari bayo Neymar ndetse na Kylian Mbappé. Mu gihe ikinyamakuru Midi Libre cyo kiduha rendezvous kitubwira ati Paris Saint-Germain kimwe cya kabiri kirangiza irahura n'ikipe ya Leipzig, ikaba rero ishaka itike bwa mbere mu mateka yo gukina finale ya Champions League. Ikinyamakuru kitubwira ati izi ni inzozi zikomeye Paris Saint-Germain yaho zirota imyaka yose. Ukibona ubu butumwa abanza uhagarika kubanza ubusome witonze. Mango 4G kampani igurisha internet yihuta mu Rwanda ya 4G iguhaye ubutumwa. Iyi code ukibona ya 03001 fatiranga muntu yawe nimba uzi ko udafite simukadi ya Mango cyangwa utigeze uyibaruzaho no kwiyoranga muntu yawe n'umunsi wa rimwe, uragenda ukubirwa kabiri internet uri bugure. 3500 urahabwa giga 10, 5500 urahabwa giga 20, 16 urahabwa giga 60, 26 urahabwa giga 100. Wowe genda ujye muri shop ya Mango ujyana iranga muntu yawe, hanyuma wishyura amafaranga amwe muri ayo nakubwiraga, hanyuma ubabwira ati reference number cyangwa se code mfite ni iyi 03001 urahita ukubirwa kabiri. Rezame reka twikomereza n'amakuru. Tugarutse mu kinyamakuru L'Equipe kiratwereka hangaha line up ishobora kuza kubanzamo, kikaba kitubwira ko uyu munsi bashobora kuza guhindura muri mediane bakoresha Marquinhos ndetse na Paredes, hanyuma bakaza kwatakisha aba basore bane Neymar, Icardi, Di Maria ndetse na Kylian Mbappé. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Leipzig bakaba bagomba gukoresha rutayizamu Yusuf Poulsen Munya-Denmark Munya-Tanzania. Twekeje mu gihugu cya Espagne, Mundo Deportivo yaratubwira ati Barcelona noneho icatsi ubu ngubu yahumekamo. Ni nyuma y'uko rero Conseil d'Administration ku munsi w'ejo yirukanye umutoza Quique Setien, akaba nyuma y'amezi 7 rwose ngo ikipe itaye muri crise no mu kababaro gakomeye cyane. Directeur General w'ikipe ya Barcelona Oscar Grau akaba ari kuganira cyane na Ronald Koeman, hanyuma akaba ari kuza kuba bamwofficializa uyu munsi umutoza w'ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi cyatwereka David Silva El Mago akamaze gusinyira imyaka 2 ikipe ya Real Sociedad. Uyu mufi agent rero akarangiza amasezerano n'ikipe ya Manchester City nyuma y'imyaka 10 yarayimazemo. Anako kandi Hadun Al Mubaraka ku munsi w'ejo chairman w'ikipe ya Manchester City akaramaze gutangaza yuko bagiye kumwubakira stati bazataha umwaka utaha.
ikinyamakuru Sport cy'Ikatarunya nacyo kandi cyatubwira ati Koeman kabisa akaba agiye gushyiramo uruviri mu ikipe ya Barcelona rwarashizemo. Aka rero ariwe mutoza w'ikipe ya Barcelona ngo baraza kumwofisializa mu masaha make cyane ari imbere, hanyuma kandi akaba agomba kubanza kurangiza n'ikipe y'igihugu y'Abahoranda yivamo. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira ko Jose Maria Bartomeu perezida w'ikipe ya Barcelona yamaze gutangaza yuko amatora ateganyijwe mu ikipe ya Barcelona gushyiraho perezida ndetse n'ubuyobozi bushyashya cyane mu ikipe ya Barcelona yagashyizwe mu kwa gatatu umwaka utaha. Ibinyamakuru by'i Madrid bita biza byasaza ahangaha yo Barcelona iri mu byago nawe urayumva bigomba kuyogagira hejuru. Ase ikavuga ati Jose Maria Bartomeu yanze kwegura, ati none marahungisha n'amatora ayashyira mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatatu. Ati ikipe ifite crise ikomeye cyane, iyamaze kwirukana umutoza kwikesetse, ati giye gushyiraho na Koeman, ati irakirukana abakozi, atari nako kandi igenda yitegura kubaganyiriza imishahara. Ati hanyuma kandi Eric Abidari we akaba yagize amahirwe ntibabashije kumwirukana, ati aracyakomeza playe muri departement ya sport. Ikinyamakuru Marca cyo cyatubwira ati Koeman araje, atari ko crise iracyakomeza. Ati Jose Maria Bartomeu ati yitwaje COVID-19 yigize amatora imbere, ati kugeza mu kwezi kwa gatatu 2021. Iki kinyamakuru kivuga ati ikipe ifite kwiyubaka ibintu byinshi cyane mu byukuri, ati iracyafite ibintu byinshi cyane byo gukora rwose, ifite crise ikomeye cyane. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, The Express kabigarutse ku magambo ya Jurgen Klopp. Klopp akavuze ati rero aka gashobora kuba ariko kazi kanjye kanyuma. Ni nyuma yuko rero yasinye amasezerano mu kwa 12 yo kugeza mu mwaka wa 2024 ayobora ikipe ya Liverpool. Uyu mugabo myaka 53 Jurgen Klopp rero akayavuze ati nindangiza amasezerano yanjye 2024 nzafata umwanya wanjye ngende nduhuke umwaka wose. Ati ninumva nkumbuye football nzagaruka, ninumva ntayikumbuye nzahita nditayaninga ndetse ubutozi. Ikinyamakuru Daily Express kandi cyagarutse ku magambo ya David De Gea wavuze ati ndizera kuguma ndi umuzamu number 1 w'ikipe ya Manchester United. Ubwo ni ubutumwa bwiza cyane kuri Dean Henderson. Ikinyamakuru Daily Express kandi kikaba cyagarutse kuri Joe Hart nyuma gutandukana n'ikipe ya Burnley, akaba yari free agent, akaba rero yamaze gukora medical mu ikipe ya Tottenham Hotspur, igisigaye rero no kumwofisializa, hanyuma akaba ari umuzamu wa kabiri kuri Igor Lloris kapiteni ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikinyamakuru Daily Star kikaba cyagarutse kuri Jurgen Klopp mu byukuri wavuze ko naranze amasezerano mu ikipe ya Liverpool ntagazongera, azafata umwanya w'ikiruhuko hanyuma arebe yuko yasezera umupira w'amaguru, nuko zakurikirana tukareba uburyo bizagenda. Ikinyamakuru Daily Star kikaba kitubwira ko Manchester City ifitiye icyizere gikomeye cyane Pep Guardiola, aracyari umutoza wabo. Ni nyuma yuko rero umwagenti uhagarariye Pep Guardiola amaze gutangaza yuko ubuyobozi bw'ikipe ya Man City bukimufitiye icyizere akiri umutoza w'ikipe ya The Citizens. Ikinyamakuru Daily Star kikaba cyagarutse ku mutoza Gareth Southgate w'ikipe y'igihugu y'Abongereza mu minsi 8 arahamagara ikipe y'igihugu y'Abongereza, akaba rero atari buze kuza kuba akoresha abasore b'i Manchester harimo Raheem Sterling ndetse na Harry Maguire n'abandi, kuko abangaba bari ku mugabane w'Uburayi ntago babonye umwanya wo kuruhuka, akaba rero agiye kubaha ikiruhuko hanyuma akazabahamagara abandi. Afite rero match na Iceland muri UEFA National League. Ikinyamakuru Daily Mail kikaba cyazanye inkuru nziza cyane ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Iki kinyamakuru kikaba kitubwira ko nyuma y'uko Arsenal imupropose imyaka 3 ikamuha umushahara w'250 by'amapando ku cyumweru, akaba Pierre-Emerick Aubameyang rero yamaze kwemera uyu mushahara ndetse yamaze no kwemera amasezerano yose, igisigaye no gusinya. Record mu gihugu cya Portugal kikaba kitubwira ko Edson Cavani ari burangizanye uyu munsi n'ikipe ya Benfica, akaba rutayizamu ibihe byose n'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba agiye gusinya ikipe ya Benfica Lisbon ku buntu, hanyuma agahita asinya igihe cy'imyaka 3. Les amis, ibihe byiza cyane, Imana ibarinde kandi mukomeze kugenda mwirinda iki kinyagwa cy'icyorezo cya COVID.